Maloj deci je dosadno. Protiv dečije dosade izmišljene su igračke. Jedna igračka su makaze. Makazama se mogu seći knjige, haljine i prsti. Druga igračka je čekić. Čekićem se mogu kucati ekseri, zidovi i također prsti. Treća igračka su šibice. Šibicama se mogu izgoreti haljine, prostirke i opet prsti. Deca su mala, a prsti su najmanji. Bio je tako jednom jedan prst i zvao se Đura. Imao je mnogo braće. Jednom su braća povela Đuru u fioku. Đura je išao posljednji i priklještio je nokat. Drugi put su ga vodili u rernu da vide da li je vruće i Đura se ispekao. Treći put igrali su se iglom, svi su se izmakli, a Đura se izbo. Đuro, Đuro, nisi ti valjda najgori prst? Jeste. Kad treba da se čačka nos, hajde ti, Đuro. Kad treba u hladnu vodu, guraj Đuru. A kad treba zamočiti dva prsta u pekmez, onda su to neki drugi prsti, a ne Đura. Tog Đuru imaju sva deca, to je onaj peti, najmanji.